Pozdrav ekipa, evo mene opet sa još jednom aplikacijom. Ovaj put sam dobio priliku biti beta tester nove aplikacije od Envision AI-a. Svi ga znate po Envision AI aplikaciji koju dosta od vas i koristi. Ovo je njihova nova aplikacija bazirana na umjetnoj inteligenciji. Ajmo to tako reći, vrlo je slična Be My Eyes-u, ali opet zapravo i potpuno drugačija. Aplikacije čini mi se u vrlo ranoj fazi bete, jer je ovo verzija 0.2, što vjerovatno je to još rani razvoj. S aplikacijom možete komunicirati na dva načina, tekstualno kao i sa Be My Eyes-om, ali s ovom aplikacijom možete komunicirati i svojim glasom i da vam ona vraća također odgovore glasom. Kod tekstualne komunikacije možete koristiti hrvatski jezik i dobivat ćete odgovore na hrvatskom jeziku, dok kod glasovne za sada u beti postoji samo engleski jezik. Ja vam sada ne bi pokazivao toliko tekstualno, jer to je nešto što većinom imamo na drugim aplikacijama. Pokazao bi vam ovo drugo, dakle razgovor glasom. Pa krenimo. U početku morate malo pričekati, valjda da se spoji na server ili nešto. I također, razgovor je u kontinuitetu, ne morate pritiskati nikakve gumbove. How can I make my meeting presentation more engaging? Hello, and how are you? Hello, Johnny. I'm doing great. How can I assist you today? How many people live in Croatia? As of the latest estimates in 2023, Croatia has a population of about 3.9 million people. How many blind people are in Croatia? There are approximately 4,000 to 5,000 people who are officially registered as blind or visually impaired in Croatia. What can you do? I can provide information, share a joke or two, keep track of tasks, and more. What do you need help with, Johnny? I am the president of the Association of the Blind, and I need help to write a donation email so I can buy equipment for blind people. Of course. Here's a quick idea for your email. Subject: Help us empower lives. Dear donor's name, I hope this message finds you well. I'm reaching out on behalf of the Association of the Blind, where our mission is to empower individuals with visual impairments through accessible technology and resources. As the president of our association, I am excited to share our new initiative to acquire essential equipment for our community members. With your support, we can provide tools that enhance independence and improve quality of life. Would you consider partnering with us in this effort? Your contribution can make a tangible difference in the lives of those we serve. Thank you for considering our cause. Warm regards, Johnny President, Association of the Blind. What is the distance between Split and Zagreb, and how long will I need by car? The distance between Split and Zagreb is about 410 kilometers or 255 miles, and it usually takes around 4 to 5 hours to drive, depending on traffic and road conditions. Who is the Prime Minister in Croatia? The Prime Minister of Croatia is Andrej Plenković. Who is the Mayor of Split? The Mayor of Split is Ivica Puljak. Thank you very much for all your help. You're welcome, Johnny. Anytime you need me, just give a shout. Dakle, tu ste mogli primijetiti da je konverzacija zapravo iznimno brza i iznimno konkretna. Sada ću se morati vratiti nazad unutra, jer sam zaboravio pokazati još jednu važnu stvar, no međutim tijekom razvoja ove bete asistent će dobivati sigurno i dodatne funkcije.
A što se tiče glasova, za sada imate pa jedno 10-15 izbora muških i ženskih glasova. Čak možete birati i kakve će biti osobnosti. Ja sam izabrao da bude profesionalna i hučna. Got it, Johnny. Ready for your questions? Let the fun begin. Can you please describe in detail what is in front of me? Let me take a look. The image depicts a living room setting. There is a glass coffee table in the center with 2 remote controls, a partially filled drinking glass, and some small items on it. The table is on top of a dark grey rug, and under the table is a shelf with additional items, including what appears to be a white bowl. To the left, there is a grey couch with a blue blanket or towel, some folded clothes, and a pile of items, including toys and a plastic container. Additionally, there is an open suitcase on the couch. On the floor beside the couch, a pair of brown slippers is visible. In the background, there is a closed wooden door and a light-coloured wall, contributing to the cozy atmosphere of the room. Dakle, mogli ste primijetiti da kada je postavite takvo pitanje, da kamerom snimi fotografiju i opiše vam što je ispred vas. Također, imati će i opciju da mu možete samo uslikati sliku i da vam to opiše ili da mu importate sliku iz, Whatsappa ili galerije, no međutim, meni za sada to ne radi. Uzmite, kažem, u obzir da je ovo testiranje beta verzije. Sada vam mogu eventualno još kratko pokazati kako funkcionira tekstualni chat. Tekstualni chat možete koristiti na hrvatskom jeziku, ali ne daje vam instant odgovore kao Be My Eyes, piše polako i za sada morate sami kada završi kliknuti na njegov odgovor da bi vam ga čitač ekrana izgovorio. Što je ispred mene? Za one koji vide, sada mogu vidjeti kako se na ekranu polako ispisuje njegova poruka. Ja sam skužio da je gotov po pisanju poruke jer mu se fokus vrati na tipku send i sada možete na ekranu naći što vam je odgovorio. Kao što vidite, u ovom tekstualnom chatu iz nekog razloga, umjesto da mi je opisao sliku, daje humorističan odgovor, vjerojatno zbog svog tog humorističnog karaktera, ali kažem, ovo je beta verzija i mislim da će ovo kada se završi biti jedna jako dobra aplikacija. Meni se pogotovo sviđa ovaj glasovni asistent i nadam se da će naravno kada izađe full verzija aplikacije u toj aplikaciji biti podrška za hrvatski jezik, to jest da ćemo odgovore moći dobivati hrvatskim glasom. Eto, toliko od mene za ovaj put i lijep vam pozdrav!